Sashi sinpat kuble pi baro ki badang yai pej ya katup kubor jong umau por. Habang ini ya caprang bar ki kubor, to mentang ini pej ya kimat ki bakongsan jong ki kubor kumne. Shisngi hadin balaj pet, syabom yap ki saungut haki pej bhur haklau syangpung. Yo kem ki pej ba kamuthlong ya uramesh tekhar najan pramer. Da kabor on kandang kabor distrik, triang pen ikinu hikai ban om kenria. Ki ambulans kim day ban kitkiat, ong uba wilbat haka jimplaj ambulans hasora. Dakas kuti lay assembly UMLA ke Shillong West ba Mohendro Rapsong ngam kwa pen pak siren. Priang uba justice dekhari ke jingkentu kinong kersyan jong u ban kersyan no i uba kermen shela. Ki saungut ki runar hakas ngi ublay kila syak bom yap haki paj bhur haklau syangpung kata shisngi hadin ba kila laj phet na Jowai district jail kat ba arngut kidang laj phet. Since 2014, our country has been plagued by divisive forces. TMC is in Meghalaya with the mission to empower the people, uphold the ethnic cultures and traditions, celebrate the sacred land. To oust the proxy BJP government from Meghalaya, be the change, support TMC by calling on 96877 96877. Ki pajba jo ka shnong muthlong mentakas nginang kong ka khatwe terek nai lur arajar apuar kelayo ban kem yu ramesh dekhar we ni kirunar balalaj phet na Jowai district jail hakas ng sajan jong katayo baladap kane ka jing yu kem ki pajba ka muthlong yu ramesh dekhar we ni ki balasha kem halor ka jing don kti haka kampanya brew kade hadin shisngi ba ulalaj na ka tersim jong ka jing yap haka kti jong ki pajbhur ki balak thong yu harangkat ki sangut ki pat haka jan mit jong ka sngi ublay haka bagi saungut ka syak bom yap haklau syangpung. Herikat kum kadur video balaring dur layu i ba romesh ukram don kano ke jiman sau bat jin lada jia bagi paj bhur ki kem yu haka ju kasngi klempe uramesh ru ulangat lang haka ju ka jing syak bom yap. Daro te dare. Don't you him khian tu de. Mà yo lên đi nó đâu. Em phao đi ạ. Thế bên đi nào này? Phao quá. Em cam rồi đặt đó nu khian. Làm đi kia tu đi. Ba. Hamdan đây. Bang. Bom à. Ki bor sencar distrik mentakas nginang kong kila berngam ban le ada kabor ne ban ujor dak ijahar persya ikinoi kai kontrak lada kim kenria na kajakaya ki bagi penlong hakmat ke sekretariat apo kalai per minute namar ke penkai nya ka kendon shispa asopsau CRPC ong umajistret katba na kalyang upresiden ke Meghalaya Government Lower Primary School Contractual Teachers Association ubabu birbol yang tem ulong badalele kin kenria na kajaka para ka sarkar kalai da kabor ne kan airu da ijahar. Ulong bakino hikai kim dei kile no ni kiri boman lada kale da kabor ai bakin le harina kaliang jongki kim kan riak satya habang ni don mentala sanksi hangne na kaliang jong socar penbor yang ni beriale bersama ke ai ko ngai petition ong fo da petition ai ngila pha da si ban fan jinde ban song song hui jak ai ngila pha tamba na kaliang pernai kai ba kan hun kam ngila ong ba ban song sawe ngila song sau sin undam skor ko socar dia ban pho ni ko ni pak pho de kana ka jaka ko baro ko ni kadang ko section on padi ko hai ni tep ya kata ni tep ya kata dai ka sarkar ni te ka ba penbor ni bagi ni ka wan padi ko no punya lada pisno kita semua harap kan ini ba kin ong itu sarkar kan kita employ na sa bangin nam tikin kita ai no mental sambil kadang yang ya kata te dalawai sa assembly ya ka ba mental ka banyan sayur. Nila ka panlay penuh yang ni tambang nila kay pa ni sampai. Dapat permission ko pwede kita kan ay. Diba ba sa kanong kata kinum ay ba kanya full kanya schedule niyo kada na po. Section kita susah. Kita ngaku apa sih kita train lang kita ni. Dia dah train kada ni. Tambah lada pun
Ba't hilingi ko sa kare, ba't hilingi ko te bertak terparu ng kantap. Jadi te tambut di sau ni tambut. Tambut ka sokar. Lembor ni aku pengennya kan apa. Alis hilingi ini juga ni kawan kemudian kita bersuara dengan anti kita menilai kita hilingi. Komentar di ngapain yang ngasana nih? Ini ngasana kena apa? Udah itu dah ini kan juga apa ini tak fokus. Kata sama kita ini gambar Tidak berdaya, ini semua. Nah kalau kepala di anak ekor ini kita lagi fokus punya. Kalau kepala di ini, ada yang dengan kepala air kata saya ngambil apa? atau kata sama kita kalau lai pawa kecil dengan lai pawa kecil apa sebentar setang pawa kan itu itu bentang yang apa ya itu Ngan kata kalau aku tuh ini, lagi kata-kata saya saya cakap apa pun ada demo di sini di aman yang kaya ke baka sarkar kami ada kabinda jang sini kata kami sana yang ada kaya ke banga kaya ke baka kabilan niya kalau na mansipal kaya kami kasih pak sa mungkin kan yang utang kata sila kasi si proses ako ito kali kang amdan ini kita Amdan kasih besar sa tagabuburam ngilale ta siya wa ngilale sausin ngilale hakimin jaka benta ka ay ang wala ini baka ngilale karena ngala ong kita dipor di beneran ka sarkar kamdai ban thangsau ke nya ke jini tetlan ni ta hadu san se mentala thangsau kala ke jini tetlan kan kada nya kada daw nakalian kan ki bila ban le kada nuru ngam sino ai ang nakalian jo ngala rai ku chunta he lai pawan ke di song ke di ha la pisa itu hari kan sa di song ko kan kiran ko masuk ko kiran ka terfatis na kada mo और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लवन सिसजानिरो मनेरो किवन क्यों बमसा यंगी बनसों बनपनों जिंगे खी हंगने के जका नमाला पंजरी द चिस्पा सॉक सीआरपीसी तना गलियंग जोंगी कि ओंग यंगी कुमनो कुम किनो हिकाय पिम स्मो थो यगता तना गलियंग जोंगी रो ngi ओंग यकी bagani के जिंगे खी कमदई तंगकसिन के बनंगकों कलदई कसिन के बसन bangin wan yaki haki jaka ki bangi burom yaki an kiba fair kiba kila penjari angila penlong jing ki da ka jai hamadam ki arsin nangta ka peaceful rally adu madan fire brigade haus nam ajar koi nangta ka asset demonstration ka bangila thu pansong haying hakmat ying jong siam tangba ka bor jong ka an ka ong ba mlong tala yalam yangi aha mat jong ka ying ka office ambush nila ko ngo ya kata bat kalana kini ki jinge ki ba sakmat kinang la nginang la ban control ya ka jing snow ke jongi namar ngi snow kum kino hikai anrai namar ba kani ki jingle jong ka sarkar ngaong sha kmat jong ki bor jong ka an manne laong ba ngaong ye ki ong ba kani ki jingle jongi kamdei ka sin ka banang kong ka dei ka basan te ha ka jing prakhat jonga ka dei ka jing penbor jong ka sarkar MDE hi yakino hikai kontrak ban pen khenya ka an kumta ngem ban si ban le percaya ka anjro laki long kile da ganu tomro yangi ngim snoi henre ngilarai ban syong ban don bai hangne hadu banginio ye jing dawa ki jongi nagaliang jonga haba perkhat ya jing wan ai man sim yo ki kon na ngamnang su ban ong namar ngadon ke jing sun ai ka yeng ka ta bahayanga ka ta ire jing long jinga umpa pagabawat ha kapan ino no ikon di badang red sno sa ki phak bor na kaliang yong ki don hotren ka ki bom khan kamat tena dot jing smosi ala su khairap ki prolog bakin yarap nam ya kon di jonga tam haba ki don hotren ka jing sitom wat la katar larai mandon ba hang ni namar ba natip ambang ale beng na kaban pa kon harga ngasong hang ni nagabanta kadiman ka bang penbiang ya kalaway joki khon kiti ijonga bajong kiprano hekai baro o president barim ka FKGJP uba Wilbert Rani hakasi sa jan ulaong badalele ya ka ambulance omdei ban ailat bakin long kumki kalikit kya lani ki kalikit ding saudong kumbala priang haki social media
Ia kani Presiden Badang Shushong Thai Shen ula penpau ha ka jingalang pelaj bait ba ia ka ambulans ka ban pet kerpang ia ka thain sora hapo ka jing pet jong ka FKJJP sora ha ka jing rakhe dap shi post nem jongka nakaliang Presiden ba Dondi Cliff Khongset ula airu ia ka jingkit bok ia ka te ka ambulans bakan ai ka jing shakri ka bajanai na ka bata ki pait ba jong ka te ka thain Haringkat ke jinga don lang ustadar ka ilaka sai sopen ba di kenta Presiden ula pli pai baru ya katama sai lekai football na ka benta ketika thain hakate ke jinga kun sedang ka Majai Brothers ka leyo ban penlem no ya ka seng samlai sai sopen da ar gol lakawai Ini gambaran sekali tang tiar bat nismo ba limba ke jingdam jengni kanong ke jing syakri ka dong ka thain sora berkawai bat kani kan ai ke jing syakri khamtam yu duk usuk Kamtam yang kiberi dengan kami di tinggal rapi dengki. Tengah kuat pun ini ia kasara sekilangi bikin di bandar dan kerja komiti kebakarpan kebanpet ia dengan kambulan. Semua kambulan sekap day usuk. Nilamat buntri ki circle, nilamat buntri ki district ki badan ni kambulan. Henry ndalapai ni maintenance kepai kepor pae. Kebakimla ban penya. Dan senteng kepai kejini syak central body ban pet lem kambulan. Semua kambulan si bubun ke central body ke namlah si ban pet. Mo berhenti ki namlah si. Tengah ai jumut yang present mereka ia ka sora sakil bas pihaban na komiti ka kerpang kan pej gani kang bagani kanum do kanum thur pasai la pun gibri dong bakar las ti bailes ni ka ambulans piang ka ambulans himan tayar betul eran dong ba nek ambulans sudrebal sudrebal dong tiah biwa sa mungkin dirasa tarum nong piapni sudrebal uba tikena uban penan kami ini ambulans Amar kumbang mana kani kani tang ketiar, mo, lara kiba peran kami kani ambulans, kiba ri ambulans, kiba kan kam bakla ambulans kala bakla. Andai lara kiba pedi kani ambulans, kipinya ben, kamur ambulans dia ben. Ni kini kisini berada gablet no mo, ni bobon ki jingi thamula kini ambulans. Tenteng ambulans na phone, ubapang dong ipa ambulans to kamai, mar boleh dong iyo sekretari. Ha? Dong boleh ambulans kamai perjan lebu sekolah ki Kuni persa kata ka bangi cuma tentang kami sirkai susu kalau ba ngila punsi na social media ma kambulan sekian kambulan sedikit dia sudong kita berdoa kita penong di peba bandung di sini ngapa penong ipi bakani kita tangkat dia kalau bakala berkenal kambulan semua upersen musketri wasara kimne penong kambulan sedikit dari rumah mau pi bukan dari rumah mau pi wai penong bakla mereka penjum di kali lihat ben dari mau pi Lekef kis pisora sakil kanang wan penyak bet neka mulan sakanti ma kadai banya kadai banong tengah kit bok kiryang ya ginong kit kam makila pentre hot ni kamulan ban pentre kam hot ban kamulan kan yo e gingero nagi bubun kipat ba godang than ba kani ka ai ya ga jing syakri ka ba tikira ka jing syakri ka ba kipat no sora kita snohun bat kida yo e jing mutoi lingba ka jing don jong kamulan FKJJP namara bakot Lara bakla penan kam ki keno FKJJP ma kambulan FKJJP kambulan kumta terter kawan jing thau brea ya kaseng te ha ngapai JP ki nongelam apa sora circle ni fide ki break larang ba ki break ba dan ni kaburam ma kor ki de ki break ki ba sungsu bar ki babiang ka perkat perdani ngakit bok yang pi bagani kambulan kan syakri ba bar omdai kan gani ko wei lase lara kai ba lekin sawan sikiwe kin satrwa mo pisayo sagawai pisayo atli kunta serter kena berputri kami kambulan amulai kelompok kami dan atli kambulan nih mau perem atli dan kambulan semua gibrio ki ini kecing syakri apa ki kecing syakri kecing kurku kawan kiyo sagawai tengir ni kuat ba kamdai tengni kawai kan semi show kambulan nasira da ulai bibet dar fitri sitong nai mo kadon kecing nyero na gibrio ni natai lase ngira ban permi sama suri ban marteng ngidan kambi bandar na jong kelikin media ber kelikin pang wa nomor ngai na dia haba sedan di bayin di basitam dengan phone kambulan sedan sinu ke ada kit media motor mai pat bi pat na gawai wa nomor boleh kadang kit media kadang kit si bayin jong ta dan fi so nomor aktif teh ma itu numpang ni tiap tu lah asal jenda ni tiap yak tengah dia andre syu ambil nilai tu fat na gawai tentang kit kli jong bro telesi la dalam filak bantu sitong minyo sagoi per kali mo kapan kit kerpang tamnya kibriu kibaya kata kamor suriban mo kapan yang next part kibapang kapan yang flek lang bat kini kibriu bapang kata kada jik terista mo jompi nak kibo kerang sisisil bakada kan saka ban fini ka sak telan jompi mo phile kai
kalau mempeni kesab dan kam tam itu ki badang kam kena karta kita badang kam kena karta bidang bun kepur balik ka syemi ka kebu bakani kadai mempeni kesab ka teren ke jongpi bapila mempun pau pinang kieu syakmat nomor banta ka ka football haki sports kam dai shu ka bang nyum dan la chu shuwe kadai ke ba la fitre sitom bidang la bon ki platform ke bahaya ibu bun ka bipi dalam fitre sitom dalam pila shisha tengam bak ke kasap ke jongpi na kibok ke yang football lu kalau Real Bet guarantee hadu ke semi final pila ban pendap ke final kalau ke football lu ke bangsa jikin ma ban mi kan lu kurung keram na kerpa di tim mesin mendaru wan na kemensiam jeung jeung terilang ma wan na boy pat kemensiam banang ba ban thau di jing rumah ng jing lakai madam bi ki lakai football ngala pun sim ngala penya bun tadi kita namen tang si lakai da job Real Bet ndarem yang bet misalnya tu mencukur football nang boleh kiram kisulia tu tinggi ura free lihat tu putar lihat tu kumta kami di tim rumah buat pensupport jusim ni kita agak jibing ngejongpi namar ka juk teman mentan nyelekai borong ngilasip ki rule ki an ni tiplot mo kumno ban penya football kumno ura free umput kina tiplot dengan guys kan maka agak juk penya jong free spin judan pun kita kala tu tinggi ko agak nyelekai kanom kabayet ben garanti Ai bukan di ambulans kan Aisyah ketika Syakri hop ya ki paiba jangan dikatakan bat jam diwi ki bentah itu bat akhirnya nanti ba kan di ambulans kamle ba nong main CE kan ambulans sasai kilum ki wa kan kita kedai baik ban nam ta ban Syakri baik ki kordok plus nang ujungin dia ngakwa ban kentu semi ni ke kabu nam ta ki khot ke FPCP bat kumju ru ya ki khun samla jangan dikatakan borok ngitet ya takan nam kabar sora kawan rap di por minswa hamtam haka dei berkalian ki umulung mo bathokot ngatep umulung susuthan dena kani kejaka bala penmi ju bat omni su tangpo ka jala negeri India lewat si baru iru katep ya katenge ju dikhinya ni bar sora ka dewe kejaka kabar krim ha ya ki palba wan singo kai perthai kita ki tores ki buan sini ke ni ke zakar ber pet ikni ki lom ki wa ka bau ble wa bo ke be ithiang de kade kawi ka kabu hiru ya wa kumno bagin pen i sa ka perthai hiru wa kum ki khon samla jong ali ka than kidon ni de ban perni sibul ki khon samla nama kani ke zakar ka isya ka zakar ka badan kata ka hakkin nangwei ki ong kata ka potential nam ta ka tourism industries henry abang ikan sepan kita industri ni suatu pat ke kita ki benda ke bedai bertani kalau ngba kumno bangilapan klaim kita res bakin wan bakin sa ki homestay bokero ke komangi i banginya nanta apa seorang yang is labun ki homestay ki jakasa kita res spot pakum tam kanter rito ai ba ki jinggon kam ko jongi ki bri ki bantrai hang tu ko ki jaka ni de pensional ki kun samna ka jongi ba kumno bakilapan ni sakman Baru maila ikmi pat kijat beli bukin wan lagi uji senang bentrai ke kam kabangi kum kun samla lagi dengan bentrai hari ke jalak akan dijaga ke jempri. Jadi kita hendak kum menong elam muspak menkentu kun sama pensiun ini kabu. Nomor wat kum long kapor ke pemerintah. Ngai ba ngesau lenga baso syarkai baso tin so smit banda perkat ya kalau wei kun samla hakan digeri makajat beli ke jongi. Nomor hajing ngok ke jongki hajing ingat ke jongki hakikam sini wo per hakikam di drops wakum ta terter tenre nakale to kaseng sibun ki kam menglale dan kringgang itu ki samla bakumno bangila penyak de yaki sakanti kapa kum kabe ha atau jinglong brio man brio banlat ni jing snio hari teng bonsing ki kendu ke jing e ki kun samla ki kendu kade namda ke jing mo kam yo jam jika ju hiru maka man kentu ki kun sama jangan ka thain sora mana kale ka seng iju pun kre iju pun long ya kita ki program pero kom ki career guidance ya ka bana ni sekhmat ru inang yaile ya ki program inang pen long ini program pero nak manglapan tan ya ki kun samla ka jangi nakang ti ki basniu sakang ti ba ini ka por kitbok ka duang ya ki kun samla kini ki banyak mentah ni ka tournament But ang iskam baka ni kajing sim benta ka jongki ni tournament kanlong kawai kapan ai min sia ki kun samla kadi kata ka kalat kanti ka platform but limba kani ka tournament kapan nak kali ka sora da kalapan pelong
malau snem ngatrai kat kami sibur kirang elak ka ke betebet na kan ikatan sora ka jongi pa wa je songkaman komunoilam haba ngai baga sora circle ka penpau baga pa ban Kaki kan ini jengya lenti ke jangka liu mau me ka sipo hadin bagi kan thamai atau alja khaat si kenting Argentina dan matong kawai kalong ba haga jengim ke jangi buriau bonsin ya ka kata bisa lingba ki kam ki jam ka bangile bat kumju iru yu dingso baki buriau ki kimilenti yu ding wa ba lingba kiso ki ba tu ding permi tegeri ke ju iru Banga apa bagi ni kita ke FPHP lu President Secretary bagi isi member. Haba pirki yang ni umau mer ke dunia nanti ke jompi suppose them. Kei bang apa man kentu balang bapin pai dia. Hakili suppose them kei tiki kam ke jam ke bapi. Komu nong lam ke FPHP flale namta kabha kamet namta kawai kapa jogani kathan. But kei kita contribution ke jompi. Namar kenal Abangi nakaleng eseng mengilip untuk skam yaki circle bagi khot juga seng haki district haki circle bakum tater niju kbi nanti baka FPHP bagi khot kisangka kilong kita ke jingsai kilong kita ke jingsingan ya ke senong katau ke baki ni circle kidon tekaju nangit skam ba hakili kijing ya nanti kijang pi bas posnam Konggas FPHP Sora Circle Natrai Piladei ta kijingsingan Kijingsai Namta Kibriyo Jom Ligatan Bab Kumbaga ong ipi an bisar Ya Kijing Ya kakata kajong pi Kijingya nanti kajong pi Lingba kikam kajong pi Bak akit wiyang Namar bang hapet Kum nongelam Hakini kis posnam Badab Nei bak FPHP Sora Circle Eka bangi akan skam akan sah di por kaya ibu din yang terkimat untuk kamu juga seng atau beli nang terku kerdo ikut khot juga PHP Sora Circle bau nang ke jumut perkat kebasai kebaklan tapi nang lak nang telun susu kat yak kam seng nang ni syakman kelanmet bersilik kai smoba henry kali kawe du kalat kanti ban aikam ajam yaki khun samla ka jangi Jangan ni sekarang maka FPHP Sora Circle kadang-kadang kan organize ya kami ya kami di tournament kita head nang ni sakmat kenang bakal abandan kata jadi simenta jadi konsam lah nak ni keberi punya terap ni kita oper datang lagi kentin kublai shibun kublai syajango akit bok keruang nevi bangun sekarang bakal ni ke tournament ni kan long apa ya bet ya nanti akan ikut ha kecing job Support. MLA ka Shillong West uba Mahindra Rapsang wala panun kam de scooty bandit shadorbar sinrai jong ka dorbar thau an ke jala ha ke ni ke sining kong kadau ka baula ke ban panun kam de kali bat pen pa ya ka siren kade namar ungkwa ban pendik ya ki nonglik nongwan namar kato kade kapor babaro ki kwa ban ko ishe ki kam ki jam la jong ha kapor ka bagyam Actually, I'm going to my work, so suddenly sir got me on the road. So sir told me, you have extra helmet? I said, yes sir, I have extra helmet. So sir, so please drop me the assembly. I said, okay sir, I'll drop you the assembly. So on going to the assembly, I asked sir, why you have a silent? Why don't you use the silent? So no, I don't want to disturb the public. So for that reason, I told sir also, sir, this traffic issue is very issue in Shillong city. Sir, please stop in assembly. So if the solution is come from the government side, anything.
So sir gave me the assurance that he will speak to the assembly regarding the traffic issue in Shillong city. So he told me that one. Then after dropping, sir said thank you. I said okay sir, for you sir, anytime I can help sir. So I see the simple as MLA taking a lift from the scooty. So for my time, first time I've seen this type of MLA taking lift and going assembly. That's what Kinong Krishan jong uba Justin Dekhar MLA Barim ka Cleariat constituency menta ka sngi kalai kendu lang ha ka jinga lang balapan long ha east side in hotel Latrambai bypass Jalia ha ka bauteu MLA Barim ru ulai don rengkat lang bat ki ba bat deling ba ka jingkun tu Kinong Krishan ki baju Krishan ya u uteu MLA Barim jong ka Cleariat constituency ulap dyang bat menjur bahakane ke kenti un ai ke jing Krishan ya ukartong ke UDP uba krimenshila ubadang bat adu menta kum umentri jong ke sarkar jala hagani ke jing lang uba Justin Dekhar ulapan benaru sya ke nong Krishan jong u bana kadau jong ke jing bom don ya ke met ka bokot ka bakia ula hab ban sange no ban ai ring ha ka election bat klem da ya light na ki pat ba ki baju ye bat Krishan ya u nadu ki por bodang ai ring uba Justin ulapan ya ka rai jong ki ha ka baki nong Krishan jong uru kilakin tu bat kerpat ya u ba uru un menjur lem no bat ki ban Krishan lang no ya u ba kermen sila ha kani ki election MLA ka ban salong how ara jar pulai nga wo dam no ile ni election na nusnem ara jar pulai kawon kong do to ka jing ko jing khia yu nga kawaron ni chemale karonang mi gipor ka kam advice ki doktor kama ya res kama ya tia ka bam ga di ka timing ga biang ta sa tu bi sin le involve ya ka politik ta miu maintain ya ro te te ka kam te cheme hanga personally ka jingko jingkhia ta ko em kam hado ta cha nga klem Krishan yano menni nga khot meeting ya ro kinong Krishan bi chunga snyomu mat nga snyo kemen hado ta ba ga jingkhot ga jonga kam dalong official nga klem sam ki city kini kitai andai nga si phone ya kinong ilam gi jonga hala gi jong snong andai nga so tna do ta tai kom respond gi jong ki ba ka jingwan gi jong ki sha ni ga meeting ga bang khot men ga sngi nang ko nga la yo galar ban ai kuble ki nga la yo galar ro ban ai ga jing sngongu na bunta ga jingdon ga jong ki rengkat ban nga kini ki artem ki banadep ada nga rem ga sistem nga job ga sistem andrai menne shwa nga simi karai nga rasngap shwa ya kajing ai jingmut ka jongki aden ngile yo i ba kajing ai jingmut jongki baro kilakwa ban Krishan ya candidate jong UDP ngaru ngala simi karai menta gasngi ban ai kajing Krishan ko pura ya candidate jong ka UDP andrai nga klem pat join pat ya ka party ban nganum join ro ya ka party nan sampai haden baladep ka election ya mentahi dan ai kajing support yu kum independent mende badon na kanu party. Since 2014, our country has been plagued by divisive forces. TMC is in Meghalaya with the mission to empower the people, uphold the ethnic cultures and traditions, celebrate the sacred land. To oust the proxy BJP government from Meghalaya, be the change, support TMC by calling on 96877 96877. Katong ilapoi siya kabakot jong katup kubor kublay sibun.